वास्कोचे भाजपचे आदले आमदार कार्लोस अल्मेदान आपल्या कार्यकर्त्यांसयत काँग्रेस पक्षांत बुधवारा प्रवेश घेतलो। सगळे एकठांय येवन भाजपाचे लोकशाय विरुद्ध चलपी सरकार भायर उडोवया म्हण ह्या वेळार कार्लोस उलयला। अर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। सो हेच्या भितर कार्लोसाक जॉइन जावन हांव खरंच मनानसून कार्लोसाक वेलकम करता। स्ट्रॉंगली आम्ही तुझ्या बरोबर रावतले आणि आम्ही सगळेजण एक टीम म्हणून मागचे मुरमागवान काम करून 40 सीट आम्ही काँग्रेस पार्टीक दितले हे आश्वासन आमच्या लिडरशिपाक आयज हांव दिता। कार्लोस एक असो मनीस जो आज राजकारणात असे मनीस थोडे असतात जाचो ग्रासरूट लेवला कडेन संबंध आसा, जो 10 वर्सां मायनॉरिटीचो जावन सुद्धा 10 वर्सां तो बीजेपी बरोबर लॉयल्टीन रावलो। ह्या पक्षात लॉयल्टी कितें म्हणटा ती कळना आणि कळना। 10 वर्सां जाले ताजे बरोबर काढले, ताजे खूप क्रिटिसिजम जाले, पण तो रावलो, कमिटमेंटान रावलो, आपण निवडून आयला ताजेर आपण रावलो। लोकांकडेन ताजो ग्रासरूट लेवलाचेर संबंध कसो आसा तो हांवें पळयला, तो मदीं बरो ना जालो, पूण तो जर तातूंतल्यान भायर सरलो प्युअरली बिकॉज ऑफ बारीक लोकांच्यो विशीस। आयज गोंयभर एकूच आवाज आसा की ह्या सरकाराक घरां धाडपाक जाय आणि एक सरकाराक जर घरां धाडटा जाल्यार थंय एक पर्यायी लोकांक तकलेन जे आसा तो आसा काँग्रेस पक्ष। आणि आयज कार्लोस अल्मेदा तो 2 फावटी आमदार आशिल्लो, त्याच्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्याच्या वोटरांनी आयज त्याची जी डिसिजन आसा ती कार्लोसान घेवना। कार्लोसा कडेन जशें आमचे सीएलपी लिडर दिगंबर बाबान सांगले की रोखडेच जर राजीनामा दित ते आसा, थोडे पक्ष आसा धाडलेले, बीजेपीन गोंयांत पक्ष हाडल्यात, बीजेपीक खबर आसा बीजेपी कडेन ताकद ना काँग्रेस पक्षाक गोंयांत घडोवपाक, कारण काँग्रेस पक्ष हो तळमळात आसा गोंयच्या आणि सगळ्या गोंयच्या लोकांच्या काळजांनी आसा। And today Congress, which has got a history of serving the people of Goa for liberation, for statehood, for so many issues, Congress has always stood by the people of Goa and will continue to stand by the people of Goa. And today we are in a position to win back the confidence of the people of Goa, and I think the decision taken by Sri Carlos has strengthened the Congress today. I thank Sri Carlos ji for having taken this decision, strengthening the Congress party, and to take this battle forward. This is not just to gain power or to become MLA or to become minister. Today, being in politics, being in a political party, we have to serve the people. They have kept Congress alive in Moscow. These are the main people who kept Congress alive. After that, Sankalp came in the picture, Nitin came in the picture, and now they have been fighting the battle with the BJP and the new government. I see that today the situation has changed. See, from my side today, why I have joined the party is with 2 intentions. One intention because it's a good party in the long run. It's a party that is secular. I have seen BJP very mildly. See, BJP was good before when Parrikar was there. Other parties they not well version Parrikar also. I say Vasco I look beja Vasco. These are not beja. There is no development in Vasco. It is all state marriage behind. Today I realize that I should have done this some 10 years back. But then who knows? Maybe they say one door is closed, the other door is open. See, I had even last 2 days when I resigned, I met a lot of people actually. I had a big discussion last night with my workers at my office, and the decision was taken well thought, like how the commission there said. It's not my own decision, this is a joint decision. See, I joined the party and there is no condition. हालांकि आता नंदीपूय आसा, सो फाल्यां तुका टिकेट दिवंक मागीर घेवतलो। कॉन्स्टिट्युएन्सी 4-4, 5-5 लोक असतात। डिसिजन इज टेकन बाय पार्टी लिडरशिप। तुम्ही सदांच नवो कोणी जॉइन जालो तर पयलो पर्सन तुमचो आसा। टिकेटी घाली जॉइन जाता, हांव नॉर्मल तूं सगळ्याच जाता, पयलो पयशान तो आसा, तुका टिकेट कन्फर्म केल्या। काँग्रेसची आम्ही सदांच सांगता, आमचा इम्प्लॉय स्टँडर्ड असता की बिकॉज टाइम लिमिट इज व्हेरी शॉर्ट। काँग्रेसची एक पद्धत आहा, त्या पद्धतीन बसून काँग्रेस पार्टी डिसायड